Pa prije svega bih rekao da svako će povlačiti na svoju stranu. Ako ćemo krenuti od Dubrovnika, to je prva skupština, ona je završna i nema više o tome. Ali to najbolje znaju govoriti gospodin Srebić i gospodin Brleković. I stručne službe će o tome reći. Što se tiče glasova udruge, na kraju svi su nelegalni, svi su silovali demokraciju, jedino protukandidat Vlatka Markovića nije silovao ništa. Eto, jedino za to želim reći. Gospodine Štimac, vi ste u stvari izravno optužili Vlatka Markovića da je uokolo hodao s torbama novca. Ostajete li pri toj... Nije istina, gospodine Togonal. Nije? Ne. Ja sam rekao... To se moglo u medijima pročitati, čuti. Ja dakle prenosim ono što sam čuo. Ja ću ponovo reći javno ono što sam rekao i tom prilikom kad sam davao izjavu za jednu od televizija. Da informacije s terena govore kako kruže nekakve crne torbe. Nisam spomenuo gospodina Markovića niti novac. A ako vama nije dovoljno to što je glas NK Varaždina kupljen za 350.000 eura, a pokriven sa prelaskom igrača Brezovca iz NK Varaždina u Dinamo, onda ja ne znam šta bi vam trebao biti dokaz nekakav. Gospodine Srebriću, je li bilo kupovine glasova? Mi moramo dati ovdje, to je jedna neravnopravna rasprava. Ovdje je izneto nekoliko tih aspekata. Ja mislim da je vrlo ravnopravna. Omjer u studiju je 2:2 i jedan neutralni promatrač. Ne, oprosto, nisam mislio ovdje kod nas, nego u odnosu na ove primjedbe koje dolaze od gospodina Štimca, u odnosu na Varteks. Iskreno rečeno, čudim se njegovoj ovakvoj hrabrosti. Na to trebaju replicirati ljudi iz NK Varaždina. Predmnijevam da i oni gledaju ovu emisiju, isto tako ovi ljudi iz drugih županija i ako je jedno očitovanje bilo sa 12 županijskih naglasaka da se kandidira i podržava kandidatura jednog kandidata, onda istinski ostaje pitanje što se dogodilo u međuvremenu kod takozvanog glasanja. Gospodine Brlekoviću, taj cijeli sustav glasovanja po županijama gdje neko ima više, neko manje glasova, kako to u stvari organizirati? Pa eto, ja sam autor i toga zajedno sa kolegom Ivetom, pravnikom u Hrvatskom nogometnom... Vi ste krivac onda za to? Ja uopće nisam krivac, ja sam čovjek koji je donio barem dašak demokracije u tu kaljužu od Hrvatskog nogometa. Mislim da bi tako trebali reći. Dakle, što se tiče ovoga glasovanja, postoji odredba u našem statutu da županijski savezi koji imaju do 100 klubova imaju 2 zastupnika u skupštini. Županijski savezi koji ima jednoga do 150 klubova 3 i oni županijski savezi koji imaju više od 150 klubova 4. I tako se dogodilo da Nogometni savez Osječko-baranjske županije ima 4 zastupnika, Zagrebačke županije 3 zastupnika i Brodsko-posavske županije, oni su imali 101 klub, tako se prikazivalo, imali su 3 zastupnika. Ostale županije imale su po 2 zastupnika. To je oko broja zastupnika u skupštini. A sad je ovo drugo pitanje davanje javne podrške. Prije ovih izbora, to je bila jedna totalna konfuzija u propisima i vi ste mogli de facto imati situaciju da imate tamo više kandidata za predsjednika nego što ima zastupnika. Zato sam ja i kolega Iveta tako predložili, to je kasnije usvojeno, da ona osoba koja se želi kandidirati za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, da mora imati podršku najmanje 1/3 županijskih nogometnih saveza, dakle 7. I to je razlog što su se ovi izvršni odbori pojedinih županijskih saveza ovo prije toga izjašnjavali. To naravno nikakve veze ni sveze nema sa glasovanjem. Na primjer, vi ste sigurno na trgu Bana Jelačića, kad su predsjednički kandidati skupljali svoje potpise za predsjednika države, vjerojatno ste dali potpis svakome onome koje je to od vas na trgu Bana Jelačića traži ili možda ste nekoga baš isključili jer je njegova ideološki pristup i program ekstremno od vaših uvjerenja. Ja sam recimo dao 3 ili 4 potpisa gore ljudima. Dakle, podrška kandidaturi to nema nikakve veze sa glasovanjem. Na kraju krajeva, ta podrška je trebala stići najmanje 15 dana prije održavanja izborne skupštine. Sad mi je žao što to nije bilo i 30 dana, što nisam tako napisao. Jer je to onaj rok od 15 dana, od 2 tjedna te intenzivne predizborne kampanje, gdje su ta 2 sada kandidata, teoretski su moguća 3, gdje mogu svojim programom pridobiti glasove zastupnika, dakle županijskih saveza.
Dakle, nonsens je i to nema apsolutno nikakve osnove ovdje iznositi da se glasalo prema datim podrškama, onda bi bilo ovako ili bi bilo onako. Činjenica je da se na ovoj skupštini dogodilo nešto čega se trebamo svi sramiti, mi koji smo u nogometu, da je to bila jedna neviđena otimačina glasova, da se nije dalo glasovati čovjeku koji je na 3 skupštine izabran za zastupnika, da sam ja imao 4 odluke Ustavnog suda koje sam tamo pokazivao. Vi ste podnijeli žalbu nakon ovoga? To je drugo pitanje, naravno. Ali kako će to završiti? Šta očekujete? Očekujem da pravna država konačno počne funkcionirati. Dakle, očekujete sudsko poništavanje Skupštine Hrvatskog nogometnog saveza? Otprilike tako, da vas sad ne zamaram ti detaljima, ali želim reći sljedeće, gospodine. Dakle, ja sam imao 4 odluke Ustavnog suda gdje je Ustavni sud eksplicite rekao, dao pravorijek da potvrda mandatne komisije ili verifikacijske komisije nema konstitutivni element glede stjecanja svojstva zastupnika. A na Skupštini Hrvatskog nogometnog saveza se dogodilo drugačije. Verifikacijska komisija da bi nariktala glasovanje, da bi spriječila čovjeka koji je legalno izabran na Skupštini, nije mu htjela verificirati mandat dok nije prošlo glasovanje. Ovo smo uglavnom vidjeli dakle, na izborima velikih političkih stranaka, ali evo, slušam vaš komentar, gospodin Šuker. Možemo ovako isto. Izvršni odbor Županijsko-brodski u Posavski je sa rezultatom 10-2 u korist kandidata, vi pričate, gospodine Šuker, vi ste meni malo prije rekli da se ne razumijem u nogomet, s obzirom da ste vi to rekli, ja to prihvaćam. Ali vi nemate pojma o pravu, ali ljudi ne znaju vi blage veze nemate o tome. I nemojte se blamirati i sramotiti tu, kad nas ima tu koji smo više knjiga pročitali u životu nego ste ih vi vidjeli, razumijete? Izvinite, gospodine moje. Prema tome vi blage veze nemate u tome, vi govorite o govorima, a ne o tome. Davor Šuker je brend u svijetu i Davor Šuker će biti predsjednik Nogometnog saveza. Sad moram malo ovako razgovarati, vidite. vidite. Ako ponašali, nikad nećete. Dobro, kad već kod tih špekulacija, mediji, trenutak, molim vas, samo, gospodine Šuker, trenutak, gospodine Brlegović. Ja neću više dolaziti, ovo je zbilja neugodno. Mediji nagađaju da u stvari je temeljna intencija, ideja da vi postanete predsjednik HNS-a uz pomoć Zdravka Mamića. Dakle, sad ste to javno i obznanili. Kad to planirate? Pa to sam rekao davno prije par godina i uključio sam se baš zbog toga da spasimo ovu demokraciju, jer ovdje je sve izvrdanje. Na kraju ću ja postati kriminalac šta su sve ljudi radili i napravili u hrvatskom nogometu. Ovoj gospodi ovdje, Vlatko Marković i Zorislav Srebrić, sve su dali evo u ruke, evo malo prije gospodin rekao, sve su instrumente dali da čovjek napravi, okrenuo im je leđa i skoro je napravio pobunu u Hrvatskom nogometnom savezu, napravio sve instrumente da dođe druga struja na vlast. Zato. Zar to nije demokracija, gospodine Šuker? A zašto se niste vi kandidirali? Gospodine Srebiću, slušamo vaš komentar. Malo samo, molim vas. Pa zašto bi ja, šta trebam, recite mi šta trebam sutra raditi. Ja vam neću govoriti. Imali ste mogućnost kandidirati se kao što se kandidira gospodin Marković. Ne, ja imam pravo dati podršku i previše pričamo. Pa ko je ovoga? Pa to vam niko ne spori. Ali ne možete vi pobijati nešto što se ne razumije. 25, 24 i... Dosta. Gospodine Srebiću, izvolite. Postupak je respektiran, išao se u županijske saveze, županijski savez su se očitovali, dali su svoje podrške, dali su svoje... Izvolite? Kandidatura. Molim vas, gospodin, ali nije kandidatura nešto što je izvan prostora i vremena. Ona je sasvim konkretizirano. I sad je sasvim jasno i logično da onda kandidati, odnosno bolje rečeno zastupnici, ne zastupaju svoje osobno mišljenje, nego zastupaju takozvano mišljenje baze oni koji su ih izabrali i koji su im de facto dali punomoć da tako se prezentiraju kod izjašnjavanja. Kolega Luliću, kad čovjek gleda ovu situaciju, onda se pita, stvari niko ne postavlja ključno pitanje, koji bi trebali biti kriteriji za izbor predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza? Kad čovjek traži neki posao, onda te traži visoku stručnu spremu. Je li tu iko traži VSS? Evo. Jesu li obojca, je li iko od ovih kandidata imao visoku stručnu spremu? Ne, ali kad slušam ovu raspravu imam dojam kao da sam na nekakvoj raspravi o predsjedniku države, mislim, ne o predsjedniku nogometnog saveza. Zašto takav interes za to mjesto? Je li to puno novca u igri? Je li to lagodno mjesto? Koliko ja znam, mjesto predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza je volontersko, ne dobija se plaća, ali tako, dakle... Dobro se kontroliraju neki tokovi novca? Apsolutno, dobija se veliki ugled i u svijetu, neki kandidati ga već i imaju, recimo Davor Šuker ima ugled za tako nešto, ali naravno sam po sebi ime ne znači da bi možda bio vrhunski predsjednik, to niko ne jamči, to bi morali vidjeti, naravno isto vrijedi i za Igora Štimca. Dakle, mislim da VSS u ovom slučaju ne bi vjerojatno imali nijednog nogometaša onda predsjednika
Teško bi ga našli. Evo